akbe. Türkçe konuşuyor ya. Dar ser koka xwe mırıv. Mikrofon kapanıyor. Slav ji hemû gelan û hemû zimanan re. Roja Kesildi. Bisti yeki sıbatlı Konuşmanıza müsaade edemiyorum. dili aşık veki gure Türkçeden başka dil kullanılmaz zamaneme Kürdiye ve dili Türkçedir. Kurdun, rındın, serbilindin, zamanına Kürdiye, her bizi Kürt, her bizi zamanı Kürdi. بله جه رادیو دنگی گل برنامه هلبجارتن تایبت دم باش ایوار باش گهدارین رادیو یامه وک ام دزانن اف دمه که ما درباره هلبجارتنین شهردارین با کوری کردستانی بله وک ما برین هاجی گوتو بو اف دمه که ما درباره هلبجارتنین شهردارین لباکوری کردستانی کودسی یکی آداری دبیل درخستن درباره خباتین دم پارتیه جبو دیار کرنا نامزتان باجار نافچه گلک دوران ام ددن ناس هندن ام بهتر هول بدن خباتین هلبجارتنی آماده کارین هلبجارتنی دچ استیده هر وها استانگین پیشبری نامزتان چنه و دمدجی مبهتر روشا هریما روحایی هم باجارجی هم نافچه ام ددن ناس هندن دورد امبری خوشی ددن روحای نافچه پرسوسه دو نامزدین دم پارتیین هف شهرداری پرسوسه یک جی برز مسلم باران و یک جی برز آیتان قیا هر دو جی لسر هیرین تلفنی آمده نه امی جوان بپرسن خباتین وان دچه استیده نه استانگین لپیشبری وان روشا شهرداریان چیه و پروژه وان جبو چاره سرکرنا پرسکریکن شهرداری چنه و داخوازی و هیوی وان جهل بجیران چنه امی بهتر بری خواب دنوان دسری دام دبیجن برز مسلم باران و آیتان کایا هم بخیراتن و شانامه ایوار باش ایوار باش ناف خیری دابن سرچه و سرسراس هر بيجي سپاس دکم بله وقت چوا هون دزانن افدمه که جنوزده سبات و ورو ستارتن آماده کاریه جبو هلبجارتن سیبیه که آداری هاتیه دست پیکرن دورده بله مخابن تلفن اما قدی قطبو بله گهدارین هیجام دیسا دوباره دکن افدمه که جنوزده سبات و ورو از لورم از دنگی و دبیسم بله وای بله برز مسلم باران بمرایه افدمه که ام دزان جنوزده سبات و ورو خباتین آماده کاریین هلبجارتین سیویه که آداریین ده پارتیه هاتی الدرخستن دسری ده بیکو ام دریج بکن ام دخوازن روشا شهرداریه پرسوسه جواب پرسن برز مسلم باران آنها ده چه روشه ده یه و درباره پروژه نوجی هند خوازن دهمان دمیده دهمان کلیه دیجی بنرخینن فرمو بله هو که ونزانن سال 1999 هم وردا بین لپرسوسی هر دم پارتیا ما بسر دکه و شهرداری قازانش دکه بله لسال 2016 جهالی دولت قایم هات آویتن جارا سفتح جارا یکم بله و پاش 2019 دیسا هلبجارتن شیبو و به مدنگه که مزن 106 شهردار دیسا قازانش کرد و 7 ماه شهرداری دست مداما و پاش دیسا قایم هات آویتن و حتی هیرو وک قایم ته اداره کردن لباله گلک پسکره که باجر چه بونده و دمیدا و باجر خرابه بو باجر وکی رانتا قایم پیشکش بو و ایروژی روش باجر گلک خرابه خدمت توتنه گل پر بشکایت خدمت ناگن داری شهرداری گل راحتی گرتن یعنی بین آف نه گل جی کی لی بگرتنه ریچ خرابه نه گل جی کی طلب بکتنه یعنی شهرداری وک
وەک قایمەقامیە بیە یانی ئەم بێن گەل ناغازە هەرە ناغازە تشتێکی تاالب بکە دانەین فەرمیل بەردەستیەوە هەیە چ قاس گرانی لەسەر بچە شارەداریە بگرە حەتان گەلک پرۆژێن شارەداریە دووردە تاالان و دزی هاتیکردن دانەل بەردەستیەوە هەنن بەلگە yani yek agahî ji me re tên em bên agahiya tevlî davî hatî şaredarî 100 milyon lîra deyndar e. Belê 100 milyon lîra deyndar e û pir tişî têne belakirin berî hilbijartinê em bên îhalet têne dayîn em bên sözleşme têne çêkirin û ji ber ku dema me dîsa stan me nexebitînin yani ji ber ku pêşiya me bibirin em bên karkera digirin qadroya didin pir talaniyê dikin û dixwazin tiştê şaredarî jî dewr kin em bên bifroşin kira bidin tiştê giran çêkin ew agahiyana têne destê me lê belê em dîsa em e îradeya xwe raberkin gelê me dîsa şaredariya xwe bistîne û em e hemû pirsgirêka çareser bikin. Belê em werin ser projeyê we hûn ê ji ku dê di destpê bikin ji bo serastkirina şaredariyan projeyên herî giring êgo di destpêkê li pêşiya we ye û bi kêmanî jî hûn dikaribin behsa astangiyên li pêş xebatê we niha çi hene fermo. Bəli. Em bên astengî jalî devletê de zêde ji me re tê derxistin dihê hevde hevalê me bin çav bûn ê ku em bên hevserokê partiya me hebû û endamê namzetê endamê meclîsê hebûn çar hevalê me ew hîn dihûva heta îro hîn bin çavin û dixwazin ku xebatê me asteng bikin û gelê me bitirsînin belê gelê me natirse xwedî îrade her gu em bên ew zordarî dikin ew hîn zêde dibe piştgiriya me hîn zêde dibe gel hîn zêde destekê dide me em rûşev nev gelê xane proje me herî mezin niha bajarê Sûrûcê bekî we çapemenî de jî dît em bên hemû rêziqa xirabe ne yani em bên ku zivstan baran dibare celb û cinak û kortin Belê hatî gotin ku riyên berî niha şaredariyên ê gel ku berî niha hatibûn kirin niha ew tev xirab bûne xirabane temamî xirabane em bên erebe ne bi erebê kanî herî ne bi meş kanî herî û hemû der celb û cinak e toz duman e havîn dibe îcar toz duman gelê me dixwaze ku var rûya çêkin zarok û nikanin here mekteba xwe kes nikanin here karê xwe pir astengî tê kişandin gel ji me dixwaze ku em va rêya çêkin va ziqaqa çêkin ew pirsgirêka herî mezin e em çito bistînin em e makîna em bên kilît parke gevrê kilît parke bikirin û hemû derê em e bikin kilît parke gevrê kilît parke ji ber ku gel ganibe ji mala xwe derkeve here karê xwe here bigere yani rastî pirsgirêkek herî mezin e û hîcar nixaşiye jî em darin gunda kanalizasyon tune avê gemarî nav gunda dayê nav mala dayê yani nixaşî dike ji bo zaroka ji bo gel ji ber vê em e pir eşkî va pirsgirêka çareser bikin û paşê em bên gel av mesela pirciya av ne ye av tê birîn av bê ve em e va pirsgirêka çareser bikin wekî de em bên nav ciwanê Sûrûcê ew heye em bên uyuşturucu madeya heşbir heye nav civana ketiye em e ji ber vê tekoşîna xwe bimeşînin ji ber ku ciwanê me heder nebin xerab nebin em e piştgiriyê bidin xandiniyê perwerdehiyê û wana teşvîk bikin ji ber ku ciwanê me nekevin riya şaş belê em tiştê wisa difekirin baş em ser bîroyê we çend bîroyên hilbijartinê we hetan havekirine elaqeya gel ji bo wan xebatên we çawane gelo di wî warî de çi qas hêvî didin hûn di hilbijartinên sîwiyekê adarê karên gavên pir erînî bavêjin
بله نها لسروج ناوین بیرو اقامه هیا و علیگور تاخا علیگور جی بیرو اقامه هیا دو بیرو ما هنه پیشی بیرو علیگور دستور ندان گوتن کو لهمبر مزگفته لباله یاسای ده آسنگی تقده هایی لهمبر مزگفته تنبو و ما اعتراض کرد ما او کرد باشه مجبوری دستور دان و ما وکر بیرو ما هنه و گل زیده علاقه رابه ما دیگه بیرو ما تمتجنه و گیده هم نیف گل دیگرن گناه دیگرن صنایع دیگرن اصناف دیگرن دبین که حوجه نکوان وارد و قضان شکریه لی گل توجه هم ندیگه لی دی ساجی هم دخوازن نیف گلی خوابن هم پسکریگه وان قدار بکن هم حالی وان فهم بکن و جبور چهار سر بکن توجه ها گل اکی زیده یعنی باشه ام بپرسن بریز باران ها درباره هجمارا فرمی یا هلبجیران لنافچه پرسوسی چقاس هی گورکو و یگود کاربن دنگی خواب کار بینن لگور هلبجارتن نبری 6,000 بله دوی واردش بو دكو دولابين AKP دوی وارد تشتكي البردستي وهي عن ليسكين AKP الهرمي لسر امن لسر پرسوسی تنانا لی نزی 450 کس راکرنا خلفتیه جه همون نافچا امن راکرنا خلفتیه جبر که خلفتی خطره جبوان لی سروج وقت از باورم زانه که وندا بکن لور امن البجیر خان را کرنه یا کپی را کرنه خلفتیه و کیده دبا که ام به پلیس عسکر وانا قید کردن متشتی وار تثبیت نکردن به روزا هلبجارتن بری هلبجارتن هم دیسا کنترل بکن تشتی وار هابن هم اعتراض ها بکن یعنی باش هری داوی هم تخوازن ویجی بپرسن نها درباره هلبجارتن ده جهل بجیران سچمانان یعنی هیوین و چین داخوازین و بانگین و پرسامه داوی اف جویه لسر صندوقان گرک چی بکن تشتی گوهن دخوازن به هلبجیران رپار و بکن فرمو بریا رادیوی ما اگر تشتکی بخوازن ببیجید ام دخوازن که گل من صندوق خودی درکون دنگ خودی درکون جبر که او دنگ ما ایراده ما یا پر به قیمت ده حتی داوی و هلبجارتن گر صندوق خود نترکین و گل هر سر صندوق ایراده خود بدمه دنگ خود بدمه جبر که ام دنگ خود زیده بکن چه قاس زیده بکن سدی هشته بکن که جسارت آوانا که قایم جارده بابه نمینه جبر بیم دقازن که گل ما دنگ خواه بدمه و حتی داوی و البجارتنه دنگ خواه خودی داری هر بجی امجبو وی دماکو اجمر و قطاندی بریز مسلم بران نمزت دم پارتیه هف شارداریا پرسوسی ام گلک سپاس تکن دخباتی و ده سرکفتین دخوازن سپاس تکن مجبو برنامه و گلک سپاس تکن هر بجی ایوار باش ایوار باش ساوی Türkçe konuşuyor ya. Dar li ser koka xwe miriv Mikrofon kapanıyor. Slav ji hemû gelan û hemû zimanan re roja Kesildi. بله گودارن هجا شخوا منها جنمزتن دم پارتیین هفشار داریا پرسوسه بریز مسلم باران بشدار کر چند خالین گرینگ آنی زمان یک جه او
سیستما شهرداری که دبن سیستما قیومان دیا AKP فرض کرد بول سر هرمه بچه شهرداری بخواد دینداری 100 میلیون لیره ترکیه و همورین باجر خدمتین جواکی و همو خدمتین که شهرداری دادن جواکی بخواد ویران بونه تالان بونن AKP همو کس و کاری خواه دناو مجلس شهرداری بجیکری و هول دایی که اف سیستما شهرداری انگل بجاره کردن نیه لی دم پارتیه بنامزتین خواه تایبتی مچاو دیار کر مسلم باران هر وها ایتان کایا که هر دوجی هف شهردار نامزتی هف شهرداریه هول دادن که شهرداری انگل لسر درشما که دم پارتیه گوتی شهرداری انگل نه هم دخوازن سیستما AKP باندورا و سیستما قیومان که لکردستانی باکوری کردستانی فرض دکه و دخوازه تالانا که وان دستکفتین گل حتی نهاف دستخستن دکن به سیستما قیومان نه یک جروجنامه وانی که روشا هریمه دشوپینه برز فخردین کلج آمده امی دیگرن اما هنه که روشا و سیستمی جیب پرسن درباره و ده سیستما قیومان خود سپیری کجا هیمانه و هر وها اما جیب پرسن که AKP به سیستمی چاود خوازه افشارداریان گسپ که دیسا دکو دولابین AKP برز فخردین کلج هم بخیراتن وشانا ما ایوار باش ایوار باش سرچاوا وشان باش حوالیجا هر بیجی سپاس دکم خوازن ام ویج دست پکی بکن نها AKP لباکوری کردستانی و ترکیه بگشتی جبو سیستما شهرداریان تابلوه که چاوا خیز کریه داری سیستما قیومان ده هنه که وی چاوا دن نرخینی فرمو بله وکی وجی آنی زمان قیوم براستی دو سردمن یعنی 2015 و ور و 16 و ور و باکور کردستان تاین شهرداری کو وینا گل کرد تمثیل دکن تین کرن و او پراتیکا وانا کو اف 7-8 سال جی ام دبینن کو ام دکارن بیجن قیوم یکون حال سر شهرداری پارتیا دموکراتیکا گلانیا HDP غصب دزیه و تالانه دجمن جنانه دجمن گلی کرده دجمن دستکفتین گلین بندسته اوی ام چما وید وساد بیجن ما اولی گو قیوم غصبه بسری ده غصب امجبو چید بیجن جبر کو وینا گلی کرد یکو به دنگ شهردارین دنگ گلی کرد هاتن هلبجارتن به آوه کی دش حقوقی به ریا نقانونی ام بیجن هاتن دست سر کرن هاتن غصب کرن به وی آوه شهردارین گلی کرد یعنی وینا گلی کرد تمثیل دکن هاتن غصب کرن بله ام چما دبیجن دزی پشتی کو اف قیومه هاتن سر کار ام جبو کو بردن ناوی خدمت جبو گل بیکرن تشتی کو دستکفتین کو شهردارین HDP بریان ها کربونجی جه سازین چند هنری بگرن حتی سازین جنان سازین زمان بگرن حتی سازین خدمت ین گل تف دوان سازیان ده همو وان سازیان ده شلاندنک چه بو او قاسین شهرداریان ین آلی آبوری هاتن والا کرن و دینین کو هیجی دهقات هاتن زیده کرن امکان تنه میناکه که جی بدن کو شنبر بده شهرداری گوره بریا 4-5 روزان شهرداری گوره راگهاند کو bütçe قیوم یا کو تنیوا 5 سالا دا دینه کریم milyar ki peri Türkiye yani peri kevin قطرلیون که زیاده تر دین کرنه یعنی او دینه که حتی 2 پر انبیجن 5 میلیون بو 7 میلیون بو نها بویه قطرلیون که زیاده تر یعنی اف تنه یا شهرداریه که شخواه شهرداریه باجار ریمزن یکوه که آمده مردینه وانه
havale men rojnamevaniyen Ajansa me Mezopotamya Ajansa Jinüse rojname me denyen çapemeniya azad gelek nüçel ser dizi û gespavan qeyuma kirin ku talana kirine şember jî kirin yani birastî jî qeyum ev tiştê me hejmartî kêm jî dimînin belkî gele em tiştê dibêjin kêm jî dimînin û em gotin têranekên ku em xesp dizî talan û dijminatiya bînin ziman jî her wiha sibê heştê adarê roja jinan a cîhanê ye qeyûman aliyekê jî çawa ku hatin ser rêveberiyên şaredariyan destpêkê saziyên jinan girtin yani bi rastî ew destkeftiyên jinan yên bi rêya şaredariyên HDP hatibûn bi destxistin rêya tekoşîna jinan hatibûn bi destxistin rêya tekoşîna jinên Kurd hatibûn destxistin tev ew sazî girtin û gelek saziyan jî müdüriyetên jinan an daireyên jinan jî mêr hatin tayin kirin yani sosreteke wisa jî hate kirin. Belê bi taybetî ez xwazim vê bipirsim Birêz Kilicna sistema AKP bi taybetî li dijî sistema hevserokatiyê yê di namzatan bigire di parlamentoyê de bigire di partiyê de gelo çima ew qasî li dijî vê sistemê yê çi sedemê ku dihêle AKP ew qas bi rengekî har li dijî vê sistemê raweste û heta jê bê wekte anî ziman jî saziyên girêdayî xebatên jinan jî ji holê rake. Belê bi rastî zavarim wê derê ji xwe got roja ku qeyûm hatî dest pê yek arman yani yek gavên ku avêtê jî girtina saziyên jina bû ev yek jî bi rastî dide nîşandan ji bo ku çi qas ji tekoşîna jinên şoreşker jinên têkoşer jinên ku xwedî li vîna xwe nasnameya xwe derdikevin ditirse ev ji tirsa serîda tevgera jinan tê bi rastî û pergala hevserokatiyê jî ji xwe pergaleke ku tevgera azadiyê wek paradîgma daniye pêşiya xwe û niha xistiye meriyetê jî partiya siyasî yên gelê Kurd niha hevserokatiyê tê meşandin lê şaredarî mixabin hêj alî fermiyetê nebûne hev şaredarî lê dîsa tevgera gelê Kurd partiyên siyasiyên Kurd vê pergalê dimeşînin û tevî her êriş û astengiyan jî dixwazin vê bi cih bikin û vê dijminatiya li dijî xeta hevserokatiyê bidin şikandin yani vê tekoşîna heyî bidin şikandin yani çima pergala AKP ditirse bi rastî belkî şibandinek wisa mirov dikare bike tekoşîna jinan li taybetî li Kurdistanê li gelek welatên cîhanê jî xwe îspat kiriye û gelek can şoreş pêkanîne yek ji van şoreşa jî şoreşa Rojava ye yani di kesayeta jina de ev şoreş pêk hat pêşengtiya jinên azad de ew şoreş pêk hat ev şoreşa li wir pêk hatî û niha li gelek bajarên Bakurê Kurdistanê jî di pêşengtiya jinên tevgera jinên azad tevgera siyasî Kurd da tê meşandin wan dide tirsandin ji bo ku desthilata wa dihêje dema pêşengtî ji jinên azad pêşengtiyekê tekoşînekê pêşengtiya jinên azad tabe kirin ev dibe sedema tirsê û sedema ji xwe tirsin ku desthilata waya heyî bê hilweşandin de encama vê tekoşîna jin pêşengtiyê dikin. Baş e Birêz niha Fexreddîn Qilic ez dixwazim tiştekî dijî bipirsim bi rastî ji nava xaftinê te jî min ev encam derxist ez mereq jî dikim ez bawerim guhdarê me jî vê tiştî mereq dikin niha me ji herêma Amedê jî û ji Rûhayê jî gelek nemzetên him bajarê mezin him ê navçeyan nemzetên dem partiyên hevşaredariyan qala talan û diziya ku sîstema qeyûman yê girêdayî AKP kirinin
ما پرسا و پرسه جوان کریه گلو دانه و بلگل دسوده هنه کن تکوشینه که حقوقی اللي ديجي وان دزيكو هاتنا كرن يعني اف كسيكو بوان كارا رابونن بينن برداد جهه بدن دار زاندن لي برسفا كوشمر هاتا گوتن تني ما آگاهيان دگرن بلگه و دانه ددس مدتوني سدما ويه که چی چما بلگه و دانه کو وانا بينن بردار زاندن ددست خباتکارین یا نمزتین دم پارتیتنه بله یا براستی وک چاپمنیا آزاد ما گلک کریارو نل ریتی وان نباشی و دزی وان ما به بلگیان دانین هوله دنجه ما بلگیان دا گلک قیوم هاتن گوهرتن جی به دست وان کسین کو قیوم تاین جی کری اساسا بلگه اف تشت حمید هوله دنه yani eğer namzetin hevşaredari براستی تشت کوسا گوتبن کم دمینن آنجیل کولین خو باش نکرنه امکارن یعنی گلک ناوچین آمده و روحجی حتی ای باجار مازن چه افتش شمره گوتنه برز کلجنها aynı ev گوتنن دانه بلگه کی کول برمتنا تنی آگهی ده دسمه دانه اف قاستش تاتنه کرنه اف قاستش لی بلگنه ام بجن شیم بر کاربن بینن بر دادگه ده دسوان ده تنه yani براستیجی veya seri insana da meraka çina ki eftekuşine hukuki gerek hebetir lehember AKP beçekirin gur kanun avan gur destur avan eftalanu diziye hati kirin. Beli raste جوخه سردما بورج یا 2019 دما هلبجارتنا هرمی پیکات و دیسا HDP gelek şaredari xwe dîsa bi dest xistin çawa ku hatin ser rêveberiyê bi rastî ew belge ew dane ew kiryarên wan kirî hemû rês kirin hemû teşhîr kirin hemû ji raya giştî re ragihandin û ji ber wê yekê niha gelek şaredarên wê demê mixabin yanî hêj jî girtîgeha dene hêj jî bi awayekî diş huquqî دیل تین گرتن براستی تو دانه و دمیج مرو برچاو بگره او نلریتی او دزی او تالانا قیومان درد که و هولی بریا چند روژاج دیسان نوچه چه کرن درباره قیوم وانه دجی قیوم دیسا مردین دجی قیوم باجار دنجی چند نگو هزبار ین شارداریان ین کو دستکفتین شارداریان HDP بون نها آن دوری سازین دولت etkin آن دفروشن آلیگیرین خواه و سر ناو خدمت جخوا 5 سالن تشتاک جبو گل نکرنه جبلی تالان و ویران کرنه و دین سر دینان زیده کرنه یعنی براستی جی ev نوچین کو آژانسا مزوپوتامیه آژانسا جنوسی روزنامه دنیای چاپمنی آزاد درباس کریجی هر یک جو دانه یکی و ev نوچه به دانه ان هاتنه چیکرن یعنی نامزدین هفشارداری جی ریوبرین پارتیا وکیوی و دموکراسیا گلان دم پارتی جی کارن وان پیشکشی دارازی بکنن کارن بررین حقوقی جی سری لبن البته امدزانن مخابن نها لباکور کردستان و ترکیه تشتكل سر ناوي حق حقوق عدالتي نمايه بله راستي دادگه تنل پیوا شخصه که دنیرن یعنی هر تشت کتیه دستی یا پرگال سر و کماری بخواه جخواه پرگالک برسکریه که جبوناوی دیسا جی سری لیدانا حقوقی جبو قید کرنان جبو دیرو که تشتكي حوجه ام چخا بزانن کو انجام ویدا بریاره که به عدالت نای داینجی دوی اف دانین کو هجمارت یعنی بریا اجانسان بریا روزنامه ما هاتنه به دست خستن او جی پیشکشی دارازی بین کرن از باورم ده انجامک به دست خستن باشه دست خستن جی وک مگو ده دیرو که دا بله وکی رورشی آوان ده ورق قید کرن یعنی وک بریاره که رورش بله بگومان کریارین رورش بله باشه برس کرج نه امورن سر پر سحری گرینگ ما تابلوی کی وسا آنی برچاول گر اخافتنی تگوت ده بحثا هنک داناین گرینگ کر براستیجی پیوستیا دم پارتی کو دست باو جوان تکوشین حقوقی بده
هر چقدر حقوق ترکیه دی نه و لهری کم گرک هولدان بده کارت قادا نمده توی دیجی باندوری بکه امور سر خاله هری گرینگ تبخال هرمت شوپینه اما دکارین هلبجارتنه دور د چقاس هیوی ددن کاربن سر راست کرنه کی دوان شهرداری کوهاتنه گاسب کرن دوان شهرداری کو تالان و دزیلی هاتیه کرن چقاس کارن سر راست کرنه بکن هنه کی بحث وان نمزتا بکن و اما دکارین دم پارتی دیواری د چقاس هی و اگر پیو گریدای علاقه گل هلوستا گل د چاسی کی ده فرمو بله براستی یعنی جروجا کو نامزد هاتن اشکره کرن و ور و کار و خباتن دم پارتی لباکوری کردستان جی لترکیه جی امکارن بیجن گوند به گوند نافچه به نافچه باجر به باجر لناف باجران دا جی تاخ به تاخ کولان به کولان تن مشاندن تاوی وان خباتان جی قاسی کو ام دشوپینن و ام دبینن و دکوه دیمن آجی براستی جی علاقه که زیده هید جی نامزتن دم پارتی را جبر کو وک بریان هجمانی زمان شارداریین کو به اوای که نحقیق و به حقوقی هاتنه غصب کرن هیه گل خوازه وینا خواه خودی در که و دیسا وان قیومه کو به اوای که نحقی هاتنه تاین کرن بشینن جهن کو جه هاتی یعنی بشینن ایدی انقره جه کو تاین کرنه بشینن وی داری و یکی را ام جوشو خودی درکتنا گل ده خباتان ده بینن خباتان دم پارتیج وقت نگو اوای کی خورد هر کو هلبجارتن نزیک دبه خبات جی زیاده تر دبن علاقه گل جی باشتر دبه و جی بلی خباتکارین امبیجن اندام و ریوبرین دم پارتیه ایدی هاتیه آسته وسا herkes yê dilxwazên vê partiyê dilsozên vê partiyê li cem xwe li mala xwe xebata birêvet be bi hevalê xwe re bi hogirê xwe re nas û dostên xwe re cîranên xwe re kes li bendê namîne ku partî biçe deriyê we wê propagandayê bike an ew bike ji ber ku bi rastî jî ev hilbijartin dê encama wê ji bo gelê Kurd ji bo çareserkirina gelê Kurd ji bo azadiya rêberê gelê Kurdê encamek girîng e gel jî ferqa vê yekê de ye xwedî derketin jî di vê çarçoveyê de ye yani em dibînin doh jî şîrketa Metropol ya bi navê Metropol ku anketa dike بله هنکی بحثا وی آنکتی بکه فرمو بله aşkere kiribû ku Dem Partî piştî ew hilbijartina 2023 hatî kirin yek ji wan partiyan e ku dengê xwe zêde kirine yani li vê derê jî em dibînin ku piştî Dem Partiyê xwe rexnedayîn da gelê xwe û ew namzetên hatin hilbijartin jî hemû pêş hilbijartin e yani bi dengdayîna gel bi xwe hatin hilbijartin gel bi vê keyfxweş bû ji ber ku daxwasteka wan daxwaza wan namzet hatin hilbijartin ev nabe cudahiyekê nabera hilbijartinên şaredariyên berê carên berê partî diyar dikir vê carê gel bi xwe namzetê xwe diyar kirine Belê aynî wisaye berê serkeftin azmina demokrasiyê mirov dikare bêje care herî xurt aynî wisaye xwe cara yekemîn e em bêjin di dîroka partiyên Kurd da jî di dîroka Tirkiyê da jî belkî di welatê cihanê da jî elbet lêkolîna me baş nîne lê cihên demokrasî lê teqes heye lê gelek cihan ev tişta ku Dem Partiyê kirî ev pêş hilbijartinên kirî serkeftinek bû ji ser navê demokrasiyê destkeftiyeke mezin bû yani em dikarin wê bêjin ji ber ku gel jî ji vê yekê pê keyfxweş bû xwedî derketin zêdetir bû ew xeyîdîn û ew dilmayîna ku hilbijartinê 2023 çêbûyî jî vê hilbijartinê da me dît em dibînin ku ji holê rabûye û eleqeya gel zêdetir e û em duê hêvî bawerê de neş xwe de encamên vê jî sûyekî adarê xwe bidin der û serkeftineke
باش دم پارتی به دست بخه. بله روزنامه‌وان فخرالدین کلج جبو اف درفت تجمره وقتاند اف نرخاندنین تی گرینگ ام گلک سپاستکن تخاباتی دادم سرکفتنی دخوازن به هویا روزین خوشو گش ایوار باش. سپاس خوش باشم باش ایوار باش. سرچاوا. گودار هیجا ام بویرنگیتی برنامه خالی بریوی سپاس جبو نمزت دم پارتی یه هف شهرداریا پرسوسی بریز مسلم باران کوبشداری و شنامه بو مدخست نمزت دم پارتی هف شهرداریا پرسوسی آیتان کایجی بشتار بکن لی مخابن د پرسکریکین تکنیکین خطی درکت من کاریبو خبگوهینن و دیسا سپاس جبو روزنامه‌وان فخرالدین کلچ کو ج آمده بشتار بو هنکی نرخاندن درباره سیستم قیومان و سیستم AKP یا تالان و دزیه و دیسا درباره هلبجارتنان ده افنرخاندنی کو بمره پار وکر حتی برنامه یکی دن بمینن دخی